Iti Masakbayan Full Episode Channel. Agyaman kami iti panakangegem. Ti episode itaket mabalin nga mang pabigbig iti riknam. Awanan ni Papamiho. Inanawan na tan. Heso agsingsingpat ka kumakanayon. Uwan, mama. Katgapo da ita kadagiti tattao at dakas ti panagpuspuso na. Papa, ikarik iti sangwanan ti bangkay mo. Balsak dagiti nang papatay kan ka. Pangasim, iho. Di ka agsao iti kasta. May ama dagiti pulis ti makamu iti amin. Diyak kaya ta maisagmak ka. Si kalangan tinabati kanyak. Siyak laangan ti mangsapol iti hustisya. Para kan ni Papa. Gudasak mo't dagiti nang papatay kan kuana. Pangasim, di mo aramidan ti kasta. Agpanunot ka kumay tinasayaat. Diyak kaya ta maisagmak ka, anak ko. Makipagladingit kami tinapasama kiti kapsat ko, Marga. Naranggas da unay. Uwan nga rod manong lito. Nasaya at atao ti asawak. Namapay anaaramid na ti kastoy kan kuana. Husto ka. Naranggas da unay gapoy ti kastong inaramid da. Nupay kasta. Mamati ak nga agibus tumatlaan ti kinadaakas na. No asino man ti akin aramid iti na ito'y. Agbayad danto iti nangina. Umay kanpit. Umanaw tayo nito. Ang mga noon niya pa iti maaramid ko iti dahi tiya Marga. Apay ama ka ungungot kayo ngay, boss. Adda ka di kasurun nyo. Pasano? Nagsasao kat kaslakid din adda muna iti pudno na pasama kiti asawa na. Anya? Ang mga nupod numit nga adda muna, boss. Delikado. Saan man ang tilay bagbagam? Kasalo ko maadelikado, Aber. Oh, ay, kwa, boss. Umay kakit din. Umanaw tan dito. Siya akong makapagbayag iti dahi tiya lugar. Alang nga rudan, boss litong. Intan, kuna yung akayat yun ti pumanaw dito eh. Namsan kayo mat at tumakdir di ta nagtugawan nyo. Anya? Kaya't mo ka dit asikat ipangipapasak iti nakaro asoron ko, ha? Pit? Ay, sana, boss. Alang, intay yung nga rudan. Pumanaw tayo dito'y balay na Madam Margang. Mama, apay ang adda dito itay ni Angkal. Saan la kuman nga imay dagi jay at tao dito'y balay. Nakipagladingit ni angkal mo. Kan siyempre, kamsat na ti amam. Iso ang natural nga umaymot dito'y. Diyak mo, mama. Ngam kasla agata pa kan kuana. Amangan no addamot pa kainaigan na. Itinapasamak kan ni Papa. Anya? Saan ka ni? Nga idi pa'y laeng. Kat kayat nang aguman ti daga tayo. Kang runaan ti rancho. Pangasim, di mo ko masawan ti kasta. Awan pa managnak tayo iti kasta nga atap mo. Diyak mo, mama. Ngam diyak mapilit tiriknak nga agtalagkan ko na. Di mo ko mapagatapan ti ulitag mo, iho. Punasam ti madiariknap kan ko na. Amangan no kamali ti atap mo. Sapay la kumatakas ta, mama. Gaputa oras nga addam amwak. Diyak amon, noan niya ti maaramid ko kan kuana. Nga oray pa'y kabsat day di Papa. Anya? Apay ang nagbiit kayo anapan ije balay da Marga, lito. Simangpot kayo matan. Masurunak ngamin iti dahi tiya Marga. Anya? Taapay. Iti anya aga po akasuron mo jay tao. Agladladingit talang arudan. Ang kasta ka pa'y laang. Kasano? Nagsasao kat kaslaan muna no sino tinang patay iti asawa na. Makapasuron. Kat, apay, mapaysuan ka kadi. Agpaysungat saan kadi. Sumarting ka man, Linda. Oh,
Ang mga lumalipatak nga agasawa ta. Kat anya pa iti maaramid ko ken ka. Anya. Mama, umay kayon. Agawit tayon. Datay ulaan ang tinabati dito kampusan to. Agawit tayon. Tapno makiinan na kayo muten. Nagsasarunod ti puyat yung mama. Diyak kayat mat nga dadakas ang mapasama kada kayo. Bye-bye anak pailaan iyo. Kaya't ko pa'y nga ipapas ti mangbantay iti danamday ni Papa. Di tanton makita iti kaanuman. Naranggas ti tao ang nangaramid kan ko anay iti kastoy. Maawatak tirik nang mama. Nasakit para kadataday to'y ang napasamak. Sige. Bantayan tapay nga rod ni Papa. Nga magawid tanton intun madamdama. Amangan ngamin, nukalaat nga tudo. Sir Lito, adtuyon ti kapiyaw. Agkapi kayon, sir. Amangan ngamin no lumamiis to'y kapiyaw. Idi sumlatan di talamisan kat panawan na kon iti salas si man. Sir, adda ko madamagag numabalen, sir. Anya ka iti damagam. Sige, damagamon kat panawan na kon ditoy. Sir. Damagag ko ma. No talagang awan amuyaw iti pan nakapapatay ti kabsatyo, sir. Tingay asawa ni Ma'am Marga. Apay akasta ti damagam. Mabalin ka di ka makibibiyang. Awan ang mo kiti na ita. Ala, panawan na kon. Ang mga nanyapay ti maaramid ko ken ka. Nawatam. Uwan, sir. Panawan kayo nga rudan dito'y salas. Ay abandak tulatan no adapay masapulyaw. Adtuyem ti kanampit. Inyagan kan dito'y harden. Gaputa masadot ka ngamen nga umay iji kusina. Ay abandak tumalaang. Hindi man ka, manang simang. Nagsimpot kayo lata kanya. Mauray amuyo ti mading ugali. Katuan bait. Anya ngay nga rod. Talaga kastaa. Ala, mangan kan. Agya manak, manang. Apay ka di akay kayat mulatan ti agtungtungpal ka ni Sir Lito. Nga uray amumot adakas ti aramid na. Kastamot tandag iti papa-aramid na kan ka. Apay, di ka mabutang, Pit. Pangamin manang. Dakkel ti baybayad na kanya. Mala, isardeng tayo na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ang mga numangag na tayo ni Sir Lito. Kat makaungot pa. Ala nga rod. Sige nga rod, mangan kan. Panawan kan dito'y harden. Inakpay iring pas dagiti daduma nga araramidag. Adda kayo matgayam dito'y salas, Madam Linda. Apay, saan kayo kadipay ang makaturog? Rabiin, Madam. Bye-bye anak pailaang dito'y si Mang. Umuna kalatan ang mapan maturog. Siya kung ti makaamo dito'y. Kayat ko pa'y ti makapagpanunot ang naimbag. Uray diyo ibaga, Madam. Amuklatan no anya ti pakariribukan niyo. Pasensya ka no uray si kakat mairamraman si Mang. Talaga ngamin ang mariribukan ak. Gapo iti dakas nga aramid ti asawak. Jak amon no kasano atog ngarak. Siyak mo't tidakas no aramidak ti kasta. Tauray asawa nak. Amok asaan abumdeng amang dangran kanyak. No kontraak ti aramid na. Maawatan kayo, Madam. Ang sapay la kumaa. Tama ka amiris ni Sir Lito. Sakbay amala daw ti amin. Daytamot ti kanayon nga idaw dawat ko iti namarsoa. Di kay agdanag, Madam. Tulungan kayo nga agkararag para iti dayta. Sige nga, Rudan. Intayon maturog. Ang mga no agsakit kayo, numapuyatan kayo launay, Madam Linda.
Amok adito'y abudega ti pangiduldulinan day di papa kadagiti armas na. Masapul ang masapulak dagijay. Tadagijay nga armas ti aramatag. Amang sapul iti hustisya. Para iti day di papa. Papa, ibalas ko tinapasamakan ka. Ibalas ko ti panang papatay dagan ka. Ikarit dayta. Sa anak ng agsardang, agingga saan ko ang masapulan, tinang pataykan ka. Apay ka di apinaayaban nak dito'y hideout, boss. Adda ka di manin ipaaramid mo kanya. One Pit. Ibagam ka nagiti kakaduam tag sa Canada. Kaya't ko ngay patungpal tinabayagan na planok. Sa kupag tinalawa adaga tinataya na kapsari ko. Lukas ka sa loob. Sakton ti kalawaan iti daga ti lugar tayo. Boss, kasanon ni Peter. Sigurado asaan nga umanugot no sakupan nyo ti dagada. Sana na niya tao tilapad iti planok, Pit. No mapasamak ti kasta. Isaron nuyo apatayan tapno awanan makatubang ka iti planok. Nawatam ka di. Wan boss, kasaritak ton dagiti kakadwak. Tapno planuan mi ti rumbeng ama aramid. Sige nga ron. Panawan kan dito hideout. Sige boss, urayak dito yun dagiti kakadwak. Kat kasaritak pa'y ida. Sumarunuak ton, ige mansyon. Anya ti plano yu ita mama. Awanan day di papa. Maikawak iti kaawan na. No ita, awan pa'y mapanunot ko iho. Ngamket di, aywanan ta dagiti imbati napakalaglagipan kadata. Nang runa ti rancho, gayan dagiti taraken na nga agduduma adingwan. Wan mama, di kay madanagan. Apaman amalpas ti planok. Tulungan kayon to ang mga ramid iti dayta. Anya a plano ti kayat mo asawan iho? Maamuan yung tumatlaang mama. Ngamno ita. Baybay anda kumapay lang. Kayat ko aplanwan ana imbag. Sakbay nga ipatongpal ko. Am-amo kauna yan anak ko. Iso asapay la kuma. Taday ta a plano. Kat plano para iti pagsayaatan ti biyag mo, anak ko. Uy, si kamot gayam. Ala, sumurag ka ah. Agyaman nak, gayam. Umay ka. Ala, agtugaw ka. Ita, anya ti gagaram. Api adinanon nakpayan diti pagigyanak. Amok ang matulungan nak iti kayat kong aramidan, gayam. Kayat kong amin asapulan ti hustisya para kan ni papa. Huh? Matulungan na ka di, Mario, gayam. Anya ti kayat mo nga itulong ko kan kagayom. Sige, ibagam. Basta ka baulak, ipay ko. Gaputa kayat kumutla ang amagunod ti hustisya para iti amam. Amok nga do ti amum, maipapan iti panakirangat. Kayat ko kumati agpasurukan ka, kan kadagiti kakadwam. Tapno adda mausar ko, apang laban kadakwada. Awan parikot, no kayat mo ti makasursuro. Kasaritak dagiti kakadwak. Isuro da ka, no dayta ti kayat mo. Agyaman at no kasta, gayam. Kaano tayo nga rod amang rugi? Agdalusak man ket di dito silid ti anak ko. Naglukon da diya katulong. Nakarugrugit matlaang dito'y silid na. Nga ura imbagak amasapul adalusan na nga inaldaw. Nagado nga igam. Anya ti pangaramatan na kadagitoy. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot ti anak ko. Dakasamatan ti mapampanunot na nga aramidan.
Lawlawagam ti panunot ni Peter nga anak ko. Nakasabot ti mapampanunot na nga aramiden. Apay nga ado ti igam ti silid na. Mama, Ah, anya ti aramiden niyo dito silid ko. anya ti kayat asawan dagito nga igam anak ko. Mama, pangsalaknib ko lang itibagik dagita. Kayat ko ti makasursuro. Isu anapanak iti ayanda Mario agayem ko. Pangaasim, no anyaman ti madi apang panggapam, di mon patuluyan. Mama, punasan niyo kumanday ta panagdandanag yo. Awan to ti dagas a mapagteng ko. Gapu ta awan madi apanggap ko. O anya, talaga ka di desidido kang agpaisuro iti self-defense, Peter? Un gayam. Talaga akayat ko ti makasursuro. Tapno adda pang salaknib ko iti bagik. Sige nga, Rod. Agsagana kan. Isurok amin kan kati amin nga amok akita ti panakirangot. Agyaman hak, gayam. Wala. Ginana tayo pa eh. Sige. Mariknakmat nga agpayson ti bannog ko. Nga may ruwamak tumatlaang. Saan ka di? Talaga akas ta ti damo, Peter. Gayam. Amom ka di. Daigdi matla papam tinang hisuro kanyak. Ngampod no ti kunam. Mairwam kan tumatlaang. Maragsa kanak. Yamin. Nabiit ka pa yan nagsanay. Ngam adun dagiti nasusurom. Mabalin mo ang maaramat dayta. Tapno masalak nibam ti bagim. Agyamanakan ka, gayam. Gapukan ka. Mabalin ang matungpal ko dagiti plano ka. Anya a plano ti kayat mo asawan? Talaga ka di adesidido ka amang bals ka dagiti ng patay iti amam? Kasla maawatak ti kayat asawan ti panagsinaay mo ah. Ngam saan arumbang nga ikabil mo dita imam ti hostisya gayom. Gayam. Kayat ko asyak amis mo timang pukaw. Iti nangutang iti biyagday di papa. Biyag ti inutang na. Isu abiyag mo't nga rod ti singarkan ko na. Isu ka di nagpaisuro ka. Iti pan nakirangot. Wood gayam. Talaga akas ta ti plano ka. Kasta ka di. Dasaya ta si Mangput kan Peter iho. Amom ka di nagdanagak. Kaputa italaang analadaw ka nakaawid. Sa dino ka di tinaggapwam. Pasensya kayon, mama. Ngam saan kayo kuman nga agdandanag, no kasto maladawak nga agawid. Naggapuak iti ayan tigayam ko, mama. Nagpaisuruak iti panakilaban. Tapno addamat pang salaknib ko iti bagik, no kasapulan. Amamukan iho. Amok akayat mo ti agibalas. Husto akadi. Pasensya kayon, mama. Ngam saan dak amalapdan iti kayat kong aramidan. Pangaasim iho. Diyak kayat nga na mapasamak kan kamadi. Ngam, mama. Kayat ko amaaddaan iti hustisya. Ti inaramid da iti daydi papa. Pangaasim. Diyak kayat amapukaw kamat kanyak. Saan ka kuman nga agibalas? Bay ama dagiti otoridad ti makaambo iti pandakasapul ti hustisya para ken ni papam. Pangaasim ko ma, Peter, anak ko. Anya ti aramidan yu dito rancho, ang klito. Apay aman mandaran yu dagiti trabahador ditoy. Awan bibiyang mo, Peter. Mali po dita. Siya kung ti mangimatonit na ti arancho. Kapunta sakmat at talaga ti akin kuka. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles sa mga panagnak iti dayta. Ano niya? Talaga ka di nga aguman yu ti rancho day di papa. Saan ka di analpasan ti panagbingay yu kadagiti sanikwa nga imbati da lolo kan lola? Di maam mo, ti sasawam. Ala, pumanaw ka nito'y kapunta awanan karbangam iti dayto arancho. Talaga agamrod ka, angkal. Sige, sakupan yu ti rancho. Nuday ta ti pagragsakan yu.
Talaga ka di anagarin kan ka ti kinaagom, Lito. Apay nga uray ti rancho day di kapsat mo. Kat kayat mo pa'y asakupan. Adayo analawlawa ti dagam ngem iso. Gaputa ison tinagpabusoy. Sa ita. Sumardeng ka sa manaw dita. Oh. Di mo ammo ti ibagbagam. Kaputawan ammom karag iti mapaspasamak. Ngem Lito. Maasyan ka kumamot iti pamilya ti kabsat mo. Nangruna iti anak da. Apay, saan ka di anapatigkan ka dagiti mismo akakabagyam? Sumardeng kan ko na! Oh. No di ka pala sumardeng, makaraman kan kanyak linda. Makaammo ka nga rod. Ngam sapay la ko mga rod. Ta saan munto apagbabaw yan ti kastoy nga aramidam iti mismo akabagyam. Madula amin ang iti nga ibagbagam. Wala, panawan na kon dito'y sakbay ang makabil ka. Adoy iho, uminom kay ti danom. Agkalma ka kumalaan. Siyak to ti mapan makisarita ka ni angkel mo. Agyaman ak, mama. Ngam panagkunak. Saan na kayo adang ganday di ataw? Nagarin ti kinadakas iti puso na. Gamrud at talaga day di akabsat ni papa. Peter, iho. Isu apakawanandak, mama. Ngam talaga abalsak day di ataw. Patsik at talaga. Nga isu ti akin nakam itikas di napasamak kan ni papa. Ngam awad pambanagnak tayo, iho. Nubilang pudno nga iso. Baybayan tayon adag iti otoridad ti mahdoktal. Isudan ti mangsapul iti hustisya para iti day di papam. Pangaasim, di mon patuluyan no anyaman ti panggap mo. Diyak kaya't amay sagmak ka. Diyak lakit di kabalan no adada ka sa mapasamakan ka. Alya dararamidem niti solar ko si Kamarga. Pangaasim ko mamat manong Lito. Di mo sakupon ti rancho. Gapot adayumot analawlawa ti tawid mo adaga. Ngam iti day di Ricardo nga asawa. Ipabusoy mo ba't kuman iti kanakam tinabatbati asa ni Kwame. Umanaw kan dito'y. Di maammo ti ibagbagam. Alalak lang, di talaga para kanyak. Makita mo na ito'y. Dahito iti pamanagnak, ngayon lako ti kabsat ko kanyak dahito apasat tinaga. Anya, saan po doon na ita? Saan nga aramidan ni Ricardo na ita? Kan may sa, apay ko mga ilako na kan ka? Idinto tada ni Peter apang ipatawidan na. Gapo, ta sana napatag ti anak yu kinkwana. Parta lang kinapatag. Dahita tinasakit a kinapudno, Marga. Sana po doon na ita? Di mo ko madadaalan tinapintas nga imahe ti asawak. Pangaasim kumamot manong. Awarte monti kinapudno. Rupat kwartamot lang ti asawa. Uston manong. Di mo kumamot bastusan tinatayan na kabsat mo. No di mo kaya nadenggan na iti bagbaga ka kinapudno. Pumanaw ka nito'y. Di nagpagpungtutan. Gaputa di mo ammo no anya ti kabaalak nga ramidan. Nabatam! Kasmula na sukaanin apasayan dahi Amarga, boss. Apay, anya timbagam kan ko na. Nagitimuno. Impakita ka lang matipeke a dokumento amang ibagbaga ngayon lako kanyak kampay ide. Dahil di Ricardo kapsat ko dahil ti Arancio. Anya? Apay, saan na ka di amadlaw apeke dagiti dokumento yo, boss? Anya ti ko na. Apay ko mamadlaw na. Kat impaaramid ko nga ron akas na legal. Kan kaslapod-pudno na iti papeles. Talaga saan ka ngagpampanunot, Pete? Boss. Halaki din. Agsagana kayon kanagiti kakaduam. Ada iparamid ko kada kayo. Tiyak kayat nga dalaped. Iti pananggamgam ko iti dahil kapasat ti sanikwa.
Day di kabsat ko. Un, boss. Talagaan na laing ka, Peter. Alisto ka nakasusuro Panag ko na, kabaulamon ti makirangot. Agpayso, gayam. Wan, gayam. Nukas nga rod. Kayat ko apadasan ti kabaalag. Mabalin ka di at tulungan, nak. Anya ti kayat mo asawon. Kayat mo ka di ti makidwelo iti maysa akadwa tayo. Kastang agpayso, gayam. Kayat kun arugyan ti planok. Isu amasapul ang makasursuro akon. Awan parikot iti dayta. Sige, masapakan to inton bigat. Kadwelom ni Marcos. May saray jay kadagiti kasiglatan iti grupo tayo. Talaga amasubukan inton bigat. No kasano ti kabailam. Di kagdanag. Buyag ti panagduelo yo kan ni Marcos. Agyaman ak unay, gayam. Adtuyen ti kapiyo, Sir Lito. Idisok dito'y lamisaan. Kala, panawan na kung diti salas simang. Ngam, adapay ko madamagag, Sir Lito. Anya ka di manon dayta? Amangan no madadaal man ang tagsapak. Iti kayat mo adamagan kanyak. Eh, kwa ngamin, Sir. Masyanak ngamin ka ni Madam Linda. Isu ti apektado kadagiti mapaspasamak. Anya kanya talaga ti kayat mo adamagan. Namagamon, tap na makapanaw kamot nun dito ayan ko. Ay, Sir Lito, talaga ka di nga awan pa kay naigan yaw iti pan nakapapatay ti mismo akabsat yaw? Anya, Kayat ko laang mat amaamuan ti kinapudno, Sir Lito. kaamom tabibig mo si Mang. Ay, Awan na mok karagita salsalud-sudam. Ala, panawan na kung dito'y sakbay ang makaungetak. sige nga rod, Sir. Ayabandak tulatan no adapay masapul yaw. Darasem ti pumanaw, daamangan no makabilkan. Makapasurong ka babaunan. Manakibiyang. Pangaasim ko, mahal Lito. Di na ko mamusmusan. Oh, Ibatam titakyag ko. oh. Masaksakitan na. Anya timbagbaga mi dadya katulong, ha? Apay anagado nagiti salsalud-sunan na. Awan imbagbagakan ko, ana. Tanya ko mamat ti ibagak. Sigurado lang awan na dakdakamat mo kan kuana. May papan itinamuam. Pero saan mapili tanak ang mangipaknikan kuana. Pangaasim, Lito. Awan ammo ni Simang. Awan apulos na dakdakamat ko kan kuana. Maipapan iti panang ketel mo iti biyag ti bukod mo akabsat. Gapo iti kinaagom mo. Sumardang ka man namang isang sawang iti dayta. No di mo kaya't anayunak pa'y. Papa, kailiw kayo unayan. Malaglagip ko. Dagiti kinaragsak tayo kada mama. Hindi si bibiyag kapay. Naulpit ti pada at tao. Naranggas na unay. Gapula ang itis anikwa. Maiturda ti pumatay. Ngam ikartmanan kada kayo, papa. Sa pulag ti hustisya. Masapul ang magunod mo dayta. Papa? Kulak tupay kat. Gada ka manon dito yung tanong day di papam, iho. Oh, mama. Kailiw ko ni papa. Kayat ko amarit na ti presensya na. Si bibiyag kumapay ni papa aging gaita. No saan aga po iti kinaranggas ti pada tao. Agpapan kanyak, iho. Ngam saan akayat ni papam nga agpulkok ka. Amok akayat na anapintas ti pagbanagam. Rumbang ko mga ituloy mo mutlaang ti agadal. Saan arumbang nga agpaidagal ka itiliday amarikrik nam ita. Di ka agdanag, mama. Ituloy kung tumutlaang ti agadal. Apaman amagunod ni papa ti hustisya.
Ricardo, noon na ka kumaita. Tapno duwa tamang tarabay iti kakaisuna nga anak ta. Nagranggas nga minti pada at tao. Asaan ama kon kontento, iti addan ken kuana. Jak ipalubos at tagikuan latan ni Uncle Lito ti rancho. Nagrigrigatan daytoy day di papa. Isu arumbang ama isubli kada kami kan ni mama. Hoy! Nyater aramidam dito'y si Kang Peter, ha? Oh. Nalipatam samutan, asaan yun ako kwa dahi ti arancho. Awan madi nga ramidak ditoy. Sumarsarong karakla ang iti rancho mi. Agtagtagainap kan sa, boy. Saan yun ako kwa dahi ti arancho? Kukan dahi to'y ni Buslito. Kukwami daytoy arancho. Ibagam dayta iti kriminal nga amom. Hoy! Agsubli ka dito'y! Kasarsarita ka bay lang! Takrop! Saan pa'y nga ita ti panawan mo, si kaalakyan? Masapol nga isaganaak ti amin. Nakabutbutang kayo gayang, boss. Agasam ngay, talaga ang maituradyo. Apay nga ron nga gisamisim ka. Ikwa. Rumbang lang nga mabuteng ka kanyak. Tanutob ngaram dagiti pagayatak. May turid kamay apatayan. Ni boss mat. Apay kumatub nga rin kayo ngay. Kano nagdakkel ti baybayad yo kanya, kas makanawan nyo. Aramidak amin nga ibilin nyo, boss. Hindi kay kadagdanag. Rumbang lang. Tapno sana masayang dagiti baybayad ko ken ka. Nala. Bantayan nyo ti rancho. Ang mga numapan man na nagbasak-basak na niya Peter ijay. Awanan karbangan na ama pa ni jay. Kaputa kukwa kun da jay, kat sandan ang mabawi pa ay. Naita, ti bagam ken kwa na numakita manan ni jay, ha? Uwan, boss. Ibagak to day takan ko na. Nuumay tumanin agbasak-basak ijay. Naisurok amin ang dagiti amok may papan itipan na kirangot, Peter. Kablawan ka. Gaputalis, tuka na kasusuro. Agyaman nak iti amin na tulong mo, Mario. Kad, anya ti planom. Patuluyom ka din ti panagibalas mo. Wan gayam. Kat uray laplapdan nak ti inak. Ituloy ko ti planok. Numabalin. Diyak ko makayat gayam. Diyak kayat ama isagmak ka. Ngam amok, saan ka matlaang amalapdan? Iso akayat ko nga ikuyog na kadagiti amin apagnam. Anya? Ngam amangan numairamraman ka. Delikado ti kayat kong aramidan. Kayat ka tulungan. Nasingad ka kanyak. Iso nga umanugot kan at tulungan ka. Diyak kayat ama isagmak ka. Nga awan manlapulos maaramidak mo't. Jakla kumakayat nga adda mairamraman iti kayat kong aramidan. Ngamala, umanugot ako na kumuyog ka kanyak. Kat agyamanak, gapu iti ado at tulong mo kanyak. Gayam. Talaga naglawa day ti arancho. Kat mairanranod kami mo't kadagiti kakadwak. Gaputa makaila ko kami latta kadagiti dingon asan amadmadlaw ni Buslito. Ha? Agbantayak animbag. Ang mga nuumay manin agbasak-basak dayje a Peter ditoy. Naimbag abigat mo, Marga. Kastamot kan kalinda. Sobra kapay Uray saanen. Kayat ko lang tagkid daw iti pasensya. Gapo iti inararamid ni Lito kada kayo. Mabain ako, nay. Ang pasensya kayo, gapo tawan apulos maaramidak. Di ka agdanag, Linda. Aklunak. Pudno akagurak ti asawam. Gapo iti kasjay nga inaramid na. Ngam saan ka akaraman.
Gaputaan mo, asaan mo nga ayunan ti madi nga aramid ti asawam. Husto ka. Kat sapay la kuma, taagbaliwan ti asawak, sakbay amaladaw ti amin. Wan nga rod. Amo naman kuma nga ikonsidera dagiti tattao a maapektaran. Gapu iti kasjay nga aramid na. Naagum launay no maipapan iti daga. Husto ti kunam. Kat ammo kasaan alimad kada kayo ti panangsakop na matlaeng kadagiti daga anayabay iti dagana. Pilitan na nga ilako ti akin kukwa nga uray saan nga umanukot. Sapay la ko mga rod. Tama ka amirisan ti asawam. Ita, tanasapa pa'y. Ala, mangan kayo laan. Ado dagiti makan nga impaisaganak iti babaunan. Agyamanak, Auntie Marga. Mama, kayat ko ti agpakada-kada kayo. At dapag nami kani Mario inton rabi. Sa dino, iho? Rugya akong ti agibalas, mama. Ha? Madanagan ak para kad ka, iho. Kasanun no? Di kay madanagan, Auntie Marga. Jak ipalubos ang maisagmak ti gayem ko. Agyaman ak, Mario. Ikarim nga rod kanya, kadi mo baybayan ti gayem mo. Diyak kayat nga dadak sa mapasamak kada kayo. Wan, Auntie. Tulungak ti gayem ko. Aginggat ka ba ulak? Naibaglakit din. Taadda ka akad-kadwa ti anak ko. Timing ti isasangput ta di ti rancho, Peter. Madama ti panagiinom dagiti tao ni Lito. Iti saan unay nga adayo di ti rancho. Un nga rod. Ha? Kumita ka iti enda. Kasla pumanaw damatan dito eh. Nasaysayak manan no kasta gayong. Iti kasta. Siguradong awan makakita iti daytoy nga aramidan ta. Wan, kat urayan talaang ang makaadayo da. Tapno saan da ang makita adagos ti panangpuur ta iti rancho. Ita, awanan pa ka iranudam iti daytoy a rancho. Agum. Gusto ka gayong. Gaputad dumapo amin ang dagiti adda ditoy. Ngam, sayang. No dumapo dagiti adda diti rancho gayong. Sa nabalin gayam. Tinasken. Agnakam dayjay nga agum alakay. Bus Lito! Bus! Oh, Oh, anya ka niti umay mo ibaga si Kapit. Papayakas ta tilang anyat pakadanagam. Boss, saan kayo kumaamakmaklaat? Ngam ti rancho, napuuran. Kat awan apulos na isalbar. Di mapo amin. Anya, kasano ang napasamak na ita? Asino ti akinaramid? Saan mi nga mo, boss? Ngamin, idi makita mi. Dakil una yun ti apoy. Awan sarsarbi yung agbambantay. Ala, amuan nyo na sino ti akin aramid iti daytoy. Kat apama na maamuan nyo. Patayin yun. Nalawag. Uwan, boss. Sige nga rod. Agpaliiw kami iti aglawlaw. Kat pakawanan da kami kuma, boss. Ikarik, maamuan mi matlang no asino ti akin aramid iti daytoy. Agtignay kang arunan! Sino tinatured na mangkalkalaban kanya ka? Makapatayak manen no kasano. Madam Linda, nakabutbutang ni Sir Litaw. Kasla kumilaw dagiti mata na itay. Kasta unay ti pungtot na gapo iti impadamag nipit ken kuana. Wan nga rod si Mang. Umay ka, sumraktan iti silid. Baybay antaidan dito eh. Wan madam, intang arudan, mabutol nga ka talaga. Sige, sumrakan iti silid mo. Kat isiram diri daw. Syakmat, mapanakon iti silid mi kanilito. Agpamarangak ang nakaturog. Tapno sa anakon ang mairamraman. Mario, agkapita pa'y. Sakbay ang mapanta maturog. Wala. Agyamanak. Naglaing gagayam ngagtimpla iti kape ah.
Di na kon pasablugan, gayam. Naimbaglakit din. Tabaligi ti damo a plano. Sigurado, kasta unay ti pungtot daydi alito. Sigurado dayta Isungag palami istapay laeng. Masapul anaan dagiti garaw ta. Tapno saan da ang makadlaw. Anya, padaka din naamuan nyo, may papanitipan na kauram ti rancho. Awan pa'y boss. Uray dagiti pulis. Awan met lang nakita da nga uray anya nga ebidensya. Basta ti kunada, naigagara ti amin. Sinigurado da ang mapuuran amin dagiti dingun tapno saanen a pagnumaran. Dakkel ti pamatig ada ja Peter jakin aramid. Isa patayin nyo langan. Saan nga iso tagbalin as siit iti dalan ko? Ariglado boss. Kasaritak dagiti kakaduak. Kat ipatungpal mi daytang abili nyo. Nung kasapula kon ti umuna abayad boss. Dakulan ti sweldok adiyo pa'y naitad. Anya, agreklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tadya akong itad ti kwartam. Sana boss. Masapul ko mga miti kwarta. Kasapulan nga buit, gaputang masakit tina. Nangagyo ka day nga imbilin ni Sir Lito, Madam Linda. Nakabutbutang. Ang mga nuintun sumarunog at siya tunti ipapatay na. Ala, pagkalmaam teriknam si Mang. Sige, sumrak ka pa lang iti silid mo. Ang mga numakita ni Lito ti kasta a reaksyon mo. Kat madaksan ka pa'y. Siya kung ti makaamong agrason no sapulan na ka. Sige, madam. Mabutbutangak namin na talaga. Ala, panawan kayo pa'y dito. Sige, si Mang. Kaanon to nga tati pa nagbaliw ni Lito nga asawak. Talaga ka di atim mulangan ti kinadakas na. Mama, apay amalmalday kayo manahen. Adda ka di parikot iti negosyo tayo? Awan ba't ket di iho? Nga malaglagip ko lang amin ti rancho. Napatag unay day di arancho iti day di papam. Ngam ita, awanan ka data. Saan tan amabawi pa ay? Di ka egdanag, mama. Marikriknak. Masubli tayong tumatla ang day di arancho. Anya ti kayat mo asawan iho? Pasensya kayon, mama. Ngam rinugyan min tinagibalas kan ni Mario Idirapi. Anya ti kayat mo asawan iho? Inuram mi ti rancho. Kat sinigurado mi nga awanan pagnumaran ni Uncle Lito kadagiti tingon ijay. Anya? Apay nga inaramid yu ti kasjay. Kasano nun na isagmak kayo? Kasano nun na nakakita iti kasjay nga inaramid yu, Peter? Awan rumbang apagdanagan yu, mama. Awan tao, idi inuram mi ti rancho. Madandanagan akga po iti kasta nga inaramid yu. Ang mga no pakaisagma ka yu ket di mo ti panagibalbalos yu akasta. Di ka agdanag, mama. Kanayon nga agan anadag. Para kada kayo. Ti kayat kulaang ita. Ket ti magunod tayo ti hustisya. Para iti day ti papa. Kayat kumot day ta iho. Ngambayan tayo kumandag iti pulis ang mga ramid iti trabaho da. Hoy, bakit si Mang? Igawan naman iti ka nagdrasam. Nabanugak. Iso pagsirbyan nakadagos. Nukastoy asumang putak. Ha? Nagalas ti ugalim, Pete. Si kanti mapan mangala iti kanam gaputa at damot imam. Anyo? Ha? Ay no! No saan kala a babae? Inridis ka kuman. Ha? Nakman lamangalan iti kanag. Surungkon. Rumbang laang, gaputa at damot imam ang mangala iti kanam. Anya ka diti mapaspasamak ka na kayo dito ay. Si Mang. Apay, agap-apa kayo. Kasano, kat nagalas ti ugali ni Pete, madam. Awan pa'y magunggo na nga da itsura na. Oh, apay.
Adda ka di panaggustom iti may sa atomboy, iti may sa adakas a tao. Ah, ay, awan, madam. Iti anya ko maaga po nga kursunad ak iti tumboy nga. Numabalain. Kayat ko kumamot nga agbalbaliw ni Piit. Sakbay am ay sagmak. Sapay lakuma. Tano agtultuloy anilito ti agbalin nga amo na. Awan lat am bukod no agbaliw pa'y ni Piit. Papa, adda akmanan dito'y tanong mo. Kat ulitak na ikarikan ka. Siyak timang sapul iti hustisya. Iti pan nakatay mo. Diyak ipalubos asaan nga agbayad dagiti ayop. Anang patay kan ka. Ikarit da ita, Papa. Gayom. Gawitan. Sumatingutan. Narigat. Numasiknutan taonay dito'y. Mabiitlangan gayam. Kaya't ko pa'y nga ipapas tinalaos aladingit ko. Kailiw ko launa yun ni Papa. Kaya't ko nga ipapas abantayan itatitanong na. Maawatak tirik nam, gayom. Alangarod, ibagam tulatan no kaya't munti agawid. Agyamanak iti panangkuyog mo kanyak dito eh, gayam. Talaga, amapang namnamaan ka, agayam. Partakan tatimag na, Mario. Pasensya ka na. Narabyan tamot na nagawid. Wan nga rod gayam, numagaan na talaang. Ang mga no ada makasipot ka data akabusor. Ada kabusor, Peter. Agalibtak ka. Ang mga nulibatan data. Anya ti aramidan ta. Kaslaado dagiti kabusor. Kanibusanan tan samutan. Dayjayan ni Maria Alakyan. Nagparta ka ni Maray. Kaslapudpud no lalaki. Aglingid ka na imbaga. Labanan mi dagito ang kabusor. Di kag tignay iti dakas, Peter. Umay ka! Di natungad niya! Siyak ti manggudas kan ka! Takrot mo't gayam dagiti kakadwam. Awandan, pinanawan da kan. Ibalod da kan ni Peter. Ipatulod minto laang ti bangkay mo iti amom. Gapot agudasan da kamutun. Anya, ayop kayo. Kaya't ko nga ibagam kada kami. Apay asinanabda kami iti dalan. Asino tinangbilin kada kayo? Awan bibiyang mo. Diyak kaya't nga ibagakan ka. Yeah! Oh, Talaga ka diyan natangkan ti ulam, ha? awan karbungan nyo amang tong pakanyak. Magsagana kayo kiti. No makaruk atak dito eh. Balsan kayo. Tikunam ka di. Kat makapanaw ka pa'y dito si bibiyag. Anya ti kayat yu asawan na. Patayin da kasta ka di. Kapilitan na kasta. No di mo ibagatipod no kada kami. Anya ngamin ti kayat yu ama-amuan kanyak. Asino tinangbilin kan ka? Asa nabanda kami? Awan. Siyaklaon. Ipaturong mo ti paltog mo kankwana, gayom. Kita man itatiturad mo. Pingin paturong mo kanyak ti paltog mo. Ha? Pangasim. Awan pa'y asawa. Patayin na ka din. No di ka agpud no. Pabatta kag ti bangabangam. Anya ka di ti kayat yu ama-amuan. Sige. Damagin nyo. Tasong batak amin. Basta amok. Asino tinangibaon kan ka? Asa nabanda kami itigayam ko. Kan anya ti plano yo nga ramidan. Ni Buslito. Kaya't na ka nga'y papatay. Anya? Talaga adakas dayjay akabsat day di papa. Di na ngamin kaya't nga dagbalin asiit kadagiti amin a plano na. Kat, sumursurot kamot kadagiti amin adako sa plano na. Ha? Adapay may sa akayat ko nga klunam kanyak. Uray saan mo nga ibuksilan. Amukon ti kayat mo adamagan. Ano?
Lunakon kan ka. Da kami tinang patay iti day di Don Ricardo nga amam. Kat ni Puslito tinang paltog kan kuana. Anya? No kasta. Patayin kam na Ruda. Ay, saan, Peter? Saan, Peter, gayom? Di mo patayon ni Pete. At dapat pakairanudan takon kwa na. Maria. Pangasim, Peter. Di nakpatayon. Nagtalag kayo kanyak. Tulungan kayo amang balas kini Sir Lito. Kagurak ngamin day amok. Di na intad dagiti tangdan mi. Anang aramid ka dagiti amin ng patrabaho na kada kami. Agpaiso ka di dagit nga ibagbagam? Wano, luklokwan na kami laang, ha? Saan? Pudno dagiti ibagbagak. Mamati kayo man wano saan. Kaya't kayo at tulungan. Ngam apay nga ramidam ti kasta. Kalaban da kami. Saan ka di? Kaya't kunti mga barwanan. Diya kung maanusan dagiti aramidan na kanya. Iso ang kaya't kumutlang abalsan. Sapay kumatapod no dagiti ibagbagam. Tanuluklukwan na kami larang. Di da kan pakawanan. Uwan, Peter. Manamnamayo titulong ko. Ngamkas na ibaga ni gayam, Peter. Nulukwan na kami. Gudasan da kan. Di kayag danag. Dakkel ti maitulong ko kada kayo. Agtalag kayo kanya. Kaputadya kun kayak ti sumurot iti amok nga awan matakder na sa una. Lito, apay adi ka pa'y lamapan maturog. Anya pa'y lang ti padpadaanam dito'y paraangan. Rabin, Awanan bibiyang mo iti day talinda. Hala. Umuna ka na mapan maturog. Di nakpakasikuran dito eh. Wenno, adda ka di manen impaaramid mo amadi kadagiti kakaduam. Husto ka di. Anya, sumardeng kan asmanaw. Talusan makaungitak manan ken ka, kat makabil ka manan. Talaga met ngamin nakasta ka. Day talaeng ti pagragsakam. Timang pasakit iti padam a tao. Managim bubukod ka. Gaputa uray siyak nga asawam. Maitured mo adangran. Talaga kaya masaan ka sumardeng asmanaw. Kaya't mo ka dito na yung nakpadayta panang tumpakin ka, ha? Naranggas ka, Lito. Awan apulos patag ko kan kakasasawam. Sige, ipapas mo timang dangran kanyak. Awan at talaga ti patag ko kanilito. Una yun ti kasta alangayo, madam. Mabiglaang agasak dagiti kambuol yaw. Kastamat ten dagiti lemat itong paditarupa yaw. Agyaman aksimang. Naimbag ka pa'y tamasyan ka kanyak. Wen madam, ta sino ba't ngay ti saan amasyan kada kayo iti kasta alangayaw. Ay, mabutengaksan nga agayat. Amangan no kastan tumet ti ugali ti matumpungak alalakay. Simang, no makiasawa ka tuman, kitaam dyan nasingpat a tao. Tapno saan kanto akakaasi naawatam. Wen, madam. Anya, adda iti ikot ti tao ni Manong Lito. Ngam kasano ang napasabak dayta. Natiliw mi iti rabi, mama. Pinagpanggapanda kami iti dakas kan ni Maya. Ngam sandaan nagbaligi. Anya, Peter iho, isardeng yun day tangar aramiden nyo. Amang ano da kayon to ti dakas. Tinasayaat, pumanaw talaangan di ti lugar tayo. Umadayo tapay laang. Mapadda iti lugar nga awan makaamu kadata. Sa anak a pumanaw dito lugar tayo, mama. Aging gaasaan tayo pa'y anagun ti hustisya para iti day di papa.
Ikarik dayta, mama. Ngam delikado ti biyag tayo ditoy. Ama gano into nagaangay. Kat natamot kan ti mapukaw. Jak ipalubos ang mapasamak ti kasta, mama. Ita kadipay, nga amukon ti kinapudno. Anya kinapudno, iho? Amukon ti kinapudno. Maipapan itipan nakapapatay day di papa. Kat day tati isa pulak iti hustisya. Jak to agsardang. Aging gaanaway hapay laang ti kriminal. Ngam asino tinagaramit iti daychay. Kasano ana amuam? Inaklon ti tao ni Uncle Lito, mama. No kasta, isuko tayo laangan ka dagiti pulis da diya tao. Kat isudan ti makaamo. Diyak kaya't amadadal ti masakbayam gapo kadakwada. Pangaasim ko, mamad. Dangganak, iho. Kaya't ko asyak ti mangsingir iti dayjay nga awanan bain, mama. Sige, mama. Iridop ko labiit. Kalpasan na. Isayang katminton ti plano mi. Saanan ang makalisipay dayjay nga awanan bain? Kaya't kumat ama ipayan iti hustisya ti panakatay ti amam. Ngamdyak kaya't ama perdi ti biyag mo. Gapulaang iti panagibales mo. Pangaasim, iho. Isardeng mo kumanday ta nga ar-aramidem. Pakawanan daklangan, mama. Ngamdyak mapatgan. Day taakid-kiddawan nyo kanyak. Simang! Ay na, makakigkigtot kayo mo't, sir. Apay ka day. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak. Una yan day tapan nakakigtut musika. Apay, nakabut-butengak ka di. Uwan mo't talaga, sir. Nakabut-buteng kayo. Ngamin, may turadyo adang ran ultimo asawa yaw. Anya, sumardeng ka sumanao, Simang. No di mo kaya't amadaksan ka. Sir Lito, Ayan nipit. Apaya jak makita manipod pa'y dirabi. Jak pa'y nasaludsod ken kuha na tibanag ti pagnada. saan anagaw awid ni Pete, sir? Nalabit adi na kayon kayat asangpetan. Nalabit an nauman, gapo iti pasig a kinadakas nga ipaparamid yu kenkwana. Sumardeng ko na. Tarusan mapilitan ak amang paulimag ken ka. Nawatam. Uwan, sir. Agsardeng ako na sumanao. Ay na, unay kamot ngamin nga ngiwat na sumanao kan tumay. O niya, Pete. Nagkinaawatan ta ka din. Di ka agpadlaw iti among nga adda nagtutulagan tayo. Naawatam. Un, Peter. Siguradom lang. Ado kami nga amang gamda kayo. Isuan nalaklaka lang ti panang tirami kada kayo. Un, Mar. Di kayag danag. Saanak ngagbaliktad. No da itati kayat yu asungan. Siguradom lang ha. Tapa man amalpas amin na gitoy. Tulungan da ka amapalag-anan ti kasong. Agyaman aknukas na. Peter, Mar. Boss, apay nga paturong yu kanyak ti paltog yu. Bayandak ko mga agpalawag. Manil kayo ka na kiti kakadwang. Apay nga inabak na kayo na gijing agayam. Lakyan pa di maysa. Isa paltugan kalangan. Pangasi ko mga boss. Didak ko nga magpatayon. Talaga ngamin anasiglat dagijing agayam. Kan maysa, adamo da kakadwada. Isuan narigat da kalabanan. Ikan agrason. Ala, pumanaw ka ti sangok. Sakbaya makalbit ko ti paltog ko. Darasan! Uwan, boss! Inakon! Pete, sa dino ka no tinaggapwam, makaumugat ni boss, nakabutbutang. Di kan damag manang simang. Aguli magkalatan. Tapno saan ka may sagmak. Sige, panawan kan dito. Agdamanan pangibabaunan ni Sir Lito kanyak. Anya, kasangsangpet mula ang ngampumanaw ka manan. Apay, sa dino ka di talaga ti papanam, madandanagan para ken ka. Ha?
Apay, manang simang. Kursunada na kanya. Apay, kastalang unay tidanag mo para kanya. Anya, saan matapit? Ngam imbilang kan kaskabsat. Sige nga rudan, ingkan iti papanam, ta ituloy kumatan dagiti aramida. Anya ti plano, Peter? Urayan ta ti resulta ti pagnanipit. Sapay la kuma, tasan nga agtraidor. Amu namat, ama isagmak no aramiden na ti kasta. Sapay la ko mga ruta kasta. Kaya't kung amin at talaga, asyak timang letpas iti dayjay nga angkal ko. Awanan ba inday jay alakay? Awan sirbina nga iso tinagbalin akabsat ti amaka. Isumat lagayam timang isagmak ang kuana. Uy nga rod, ngam agpatinggan tumot laang ti kinadakas da. Agbayad dan tumot laang. Magagaran akong amang balas iti dayjay nga awanan ba in. Nagkalma ka laang gayong. Di ka agpailuyos iti emosyon mo. Amangan kit di no maisagmak ka. Kat saan kan nga agbaligi, no kaskasano. Pasensyakan gayam. Talagang amin akayat kung ti makabalas kan kuana. Ay, Masapul nga agbayad dayjay nga awanan ba in. Gapo iti panang papatay na, iti nakakaasi nga amak. Apay akayat dak akasarita, mama. At dak di parikot iti negosyo tayo. Peter, iho, kayat kalaang akasarita. Mabutbuteng ak namin. Amang ano maisagmak ka, gapoy ti gandat mo nga gibalas. Mabalin ka di nga isabdeng mula ang anday tangar aramidem. Di kay madanagan, mama. Agan anadak. Awan to apulos ti dakas ama pasamak kanyak. Sumuko akton kadakiti pulis. Apaman amalpas dagiti plano mi. Peter, anak, saan akastoy ti inarapaap mi ka di papamapagbalinam? Iso apag nga asim ta sumardang kaan. Nasaysaya at matlaang nubay amon dagiti pan nakabagiti lintag. Amang ipaay iti hustisya para kan ni papam. Ladingitak, mama. Ngam saanan amabawing ti pangedang ko. Siyak, timang gibos iti dayjay a kriminal. apay gayong. Kaslamalmalday ka mo. Adda ka di parikot? Ay, ningamin mama, gayam. Nagsangsangit itay. Nagpakpakaasi. Ano mabalin, kat saan akong nga agibalas. Kat, anya ti desisyon mo? Patuluyom ka dilat ta ti agibalas? Awanan makalapad kanya, gayam. Pasensya lang ni mama. Sana bale, gaputagan anadak, para kadagiti mangipatpatag kanyak. Kinapudno na. Jakmat la kumakayat nga aramidam ti kastoy. Ngam gaputasan mo't amabawing ti desisyon mo. Kaduaan ka lahangan na. Kaduaan ka. Aging ga ama ipatungpal mo ti kayat mo ama pasama. Madam Linda, nakabutbutengan dagiti mapaspasamak. Sigun ka ni Dalmas akadwa dapit apasurot ni Sir Lito. Adamanan napapatay akadwada. Iso akayat kanon ni Sir Tiagibalas. Nula ko mamabalin. Kayat kunti pumanaw dito, uy. Masyanak mo't kada kayo, madam. Awan tunti kadwayaw, no panawan ka dito'y mansyon. Pangaasim simang. Di nakpanawan. Agsagana kakit di. Pumanaw tan inton rabi dito balay. Sa baling ngaminan ti marikriknak. Amang ano maisagmak tapay no agtali na edta dito'y. Kasanaw no di natapalubusan ni Sir. Di mo ibagbagaken kwa na ti may papan iti daytoy. Ta sigurado adi natapalubusan. Amangad no ibalod natapay ditoy no ibagata. Kasta ka di, madam. Sige nga, Rod. Jak ibagbagaken ni Sir ti plano ta. Sige, ingka isagana dagiti gamit mo. Kat numabalin. Dagiti lang importante ti alaem. Tapno di na madlaw apumanaw tan.
Wan, madam. Mama, iliwak ti panaglang taman ng amangan. Nabayag ngamin, adita na aramid ti kastoy. Uray siyak ba't iho? Kasano, makumikom ka mata ka na yun. Di mon masango ti kakastoy. Di ka nagpasugnod, mama. Di ka tanag. Isayang kat minti maudi a plano mi iti mapit. Kat no agbaligi kami. Malpas tunday to'y. Ha? Anya day ta plano iho? Amangan no. Di ka agdanag, mama. Sa anak amay sagmak. Ikari ka. Agan anada ka. Ngam ti kayat ko. Mapan kayo pa lang agbakasyon ije probinsya inton bigat. Jak ngamin kayat amairamraman kayo. Gapo iti aramidak. Anya? Jakayat timang panaw kan ka iho. Mama, agpakpakaasi akada kayo. Agawid kayo kumapay lang ije probinsya. Sana bale? Nakasarita kon ni Nena, akasinsin ko. Isuti mang kuyog kada kayo. Mabalin ka di, mama. Bayan mo. Isarden mo ket dinday ta planom iho. Tinasayaat, duatan a pumanaw dito a lugar. Baybay-an dagiti sanikwata ditoy. Agsublitan tulaangen inton agmaumawon ti amin. Pasensya kayon, mama. Ngam saanan ang mabawing ti pangaddan ko. Ituloy ko ti planok. Kat awan makalapad kanyak. Sapay la ko mga rod. Tasaan ka ama isagmak. Gapo iti banag akayat mo nga aramiden, iho. Kasano si Mang? Nakasagana ka kadin. Wan, madam. Basit laang ti inalak akaws ko. Tilaangan kwartak ti inalak. O sige nga rod. Mangkita ta iti napintas agundaway. Tapno makarwarta dito yung mansyon. Asaan data amadlaw. Nakaturugan ni Sir Lito. Ngam nipit. Saan pa'y mata nagsublay? Rimwar mat itaylaang. Mapan kanong amin iti maysa a hideout da. Isuan na pintas da ito'y agundaway. Apa naglibas da. Sige nga rod, madam. Libasan talaangan ni Sir Lito. Sana bale, nakaturog mat. Sigurado anarnekan day jayan. Gaputan na ginom, sakbay ang naturog. Kasan, Pit? Anya tinaaramid mo kadagiti imbagak nga aramidam. Diyak mabalin na basta aramidan ti bagbagam, Peter. Sigurado ang madaksanak. Gaputasyak ti kanayon akadkadwa ni Sir Lito. Wan mo't ngagpaiso, gayam. Anya nga tano. Datayo laangan ti mga pankankwana. Dukutan tayo ti kayat ko asawan. Adda na panunot ko. Kat patsyak asaanan ang makalisi ti awanan baing na kriminal. Anya dayta, gayam. Kas iti day di papa. Kayat ko nga iti mat pagtaangan da ti pakatayan na. Tapnurik naan namat ti kas iti inaramid na iti mismo kabsat na. Mabalin mo't kit di kasta. Sige nga ron. Planuon tayo no anya ti rumbang ang maaramid. Nalakalang gapot na adda akmat. Amangan no mairaman ti asawa kang ti katulong da. Awan ammo dagi jay kadagiti mapaspasama. Di kagdanag. Planuan tayo ana imbag ti rumbang ang maaramid. Tapno di da mairaman. Sige, agplano tayo itan. Gaputa magagaran akon amang paltog iti daydi a kriminal. Mun, ngamkas iti kanayon ko nga ipalagip kan kagayam. Agkalma ka, kan agtanang ka kumalaeng. Tapno saan ka ama isagmak? Wan, gayam. Kat agyaman ak iti kanayon mo apanang palpalagip kanyak. Maipapan iti dahi taabanag. Naimbag nga aldaw mo, Mar. Mabalin ka din agsarita ta. Adala na patag nga ibagak. Ngam di kagdanag, mabiitla ang di pa nakisaritakan ka. Sige. Umay kayo, auntie. Sumrak tayo di taunag.
O sige, agtugaw kayo pa yan ti. Agyaman nak. Mabitlaang. Inak mangisagana iti pagsangwan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Ay, uray sa anon. Adala na patag-akayat ko nga ibaga. Anya day tanti. Kayat ka akasarita, maipapan iti plan-planwan nyo iti anak ko. Anya ti may papan iti day ta, anti. Mabutengak lang amin iti mabalin ang mapasamak. Iso ano mabalin? Di yun ako man patuluyan ti plano yo. Amang ano agpada kayo laang ang maisagmak. Ay. Kinasarita nak ni Peter may papan iti day ta. Desidido nga agibales. Kuyogak laangan, tadyak kayat ang maisagmak ni Peter. Jakla kayat ang maisagmak ti anak ko numabalin. Ang, ala, iyan tangay, saan mo't ang matubngar ti kayat na mapasamak. Di mo nga rod baybay ang jigayem mo. Kuyugam, kat numabalin, di mo ipalubos nga agaramid iti banag apakaisagmakan na, ken pakadadaulan ti biyag na. Ikarik day ta, anti. Jak to baybayan, tigayem ko. Adto'y ti kapiyaw, madam. Mabiit lang tay saganak ti armusaryaw. Agyaman nak, si Mang. Oh, amok no apay analiday ka. Hagbayam, matuloy tumatlaang ti ipapanaw ta ditoy. Narigatan talang amin idirabii. Gaputa dimtang nipit. Amangan numadaksan ta kanilito no agipulong. Sa bagay matkit di madam. Sige nga raw. Sapay la ko ma. Tamakapanaw tayon ditoy. Sakbay amaadaanak iti sakit ti puso iti nalaos abutang. Ikarik si Mang. Makapanaw ta dito'y balay. Gapu ta mga numairamraman tapay. Gapu iti kinadakas nilito nga asawa. Anya, kinasarita na kan ni mama, kunam gayam. Wan gayam. Kat anugotak ti kunana. Mabalin ang maisagmak ka. No bilang tagkibaltang tayo. Mabalin mo pa iti agbabawi no kayat mo. Jak to aramiden dayta, gayam. Kinapudno na. Magagaran akong amang isayang kat iti plano tayo, kadag iti kakadwam. Adday ta ka manin. Kunakmat nga agkalma ka. Kan agtanang kalaang. Ad-adda ang maisagmak ka. No agpailuyos ka iti emosyon mo. Oh, pasensya kan gayam. Talaga lang amin ang magagaran akong ang makagunod iti hustisya para iti day di papa. Amok ang gumawgawawan ni papa. Gapot aging gaita. Kat nawaya pa lang ti kriminal. Wan, amok day ta. Ngamrombang, ngagkalma ka. Agsagana ka kit din. Inton ka ni kadwan, ti panangisayang ka tayo iti plano tayo. Oh, nakasagana ka din. Wan gayam. Nakasagana akon. Nakasagana akon amang singir iti daydi a kriminal. Nipit ti makam mo. Tapno makastrak tayo iti mansyon da. Adi da makadlaw. Naimaglakit din tabi maliktad nipit. Kat nalaklaka ti panagbaligi tayo no kasano. Wan nga rod. Kasano? Patigayam dagiti mismo at tao na nga agserserbi ken kuana kat sa uran na. Daytan ti magungguna na. Alang nga roden. Agawid ka, antayin ka ginana. Madlaw akurang ka ititurog. Sige nga rod gayam. Isaganaak ti aldaw a panagibalas tayo. Agpulumot laangan dayjay nga awanan bain. Nakaadukan iti na inom, boss. Nabartag ka na yun. Anya ko maita. Anda ka ti parikot mo no agbarte ka. Ha? Awan matkit di boss. Boss. Ang mga numabalin nga lang ti sweldo iti unos ti tanlo a bulan. Anya?
Masapol ko ngaminan, boss. Masakit ngaming tinak. Kat masapol nga agpatuludak iti kwarta kadakwada. Di mat ko na kaurayam laeng no kaano nga ited ko ti kwartam. Kaya't mukha ni tapaltugan kalangan, ah? Ha? Boss, yung kasamatan day tapaltog mo. Ay, pangasim kumamata. Di mo ipaturong kanyak dito. Ang mga no makalbityos, boss. Ay na, Madam Linda, nakabutbutang. Nakitak a pinaturungan ni Sir Lito iti paltog ni Pet. Patayon nan samatan. Anya, apay ko mga aramidan na tikasta. Idinto tagserserbin ni Pit kan kuana. Jakam o madam, mabutbutang akon madam. Pumanaw tayon ditoy. Sige, simang. Pumanaw tan ditoy inton rabi. Mapantay ijay syudad. Agyanta iti balay ti kabagyak ijay. Simang, darasem ti magta. Masapul ang makadayuta. Sakbay ang makadlaw ni Lito nga awantan ija balay. Wen madam, sapay la kuma. Tama kaadayo tayo adagos. Ang mga numasurutan da tayo. Sapay la kumata saan. Sigurado apatayon na ta ni Lito. Numamuan na apimanaw ta ija balay. Sige nga rod, madam. Partakan ta pa'y timag na. Mabutbutula ka talaga. Ay na, jakpay kaya timatay. Agyaman ak mama. Kaya't yumutlaan ng ti agawid ijay lugaryo, edi balasan kayo. Kat di na kumapakadanagan. Agan anadak. Madanagan na ka talaga, iho. Iso nga inton bigat laang ti ipapan ko. Kaya't ko nga adak dito'y itaarabi. Mama, amangan mo. Alakit din. Mapan kayo ni itigayam mo. Aganad kayo kuma. Agyaman ak nga rod, mama. Sige nga rod. Agan-anad kayo dito'y. Isarayo ang naimbag tiri daw. Apaman ang makapanawak. Ipatpatag ka, mama. Ipatpatag ka mo't iho. Iso apang nga asim ta agan-anad ka. Sigurado ka kadian nakaturugan ti ayop ng amom. Gun Peter, naginong itay. Iso asigurado da itang. Sige nga, Rod. Sumrak tayon dita unag. Ngam, kasano nagitidat duma kakadwayo. At dadaaminan iti quarters iti likudan ti mansyon. Iso nga imposible ang malukag dapay. Ala, umay kayo kikin. Ilukat kuntige tapno makastruk tayo. Makaangas akon itinalo kay madam. Nakalugan tayo matlaangan itibus ngag pasyudad. Ay, adayo tayon kada Sir Lito. Huwan si Mama. Nakapanaw tamutlaangan itikas la impyerno abalay. Sige, iturog mo kit din. Nawatiwat pa iti biyahe nga agturong iti syudad. Wen madam, uray na kayo mata. Iridepyo pa'y tapno makaina na kayo man. Pakawanan na kiho. Nga masapul nga aramidak da ito'y para iti siguridad mo. Diyak kaya't basta maisag makalatan. Diyak kaya't maipada ka iti day di amam. Mapana kung sakbay amala daw ti amin. Ipakaamok ka dag iti pulis. Ti mapaspasamak ijay balay damanong Lito. Adday tanila kay Lito. Nakaturog. Inayadak ti umasidag ng kwana. Adday ta. Agriing kan si kalakay. Urasan tapno agbayad ka iti utang mo. Sino ka nang tanong kanyak? Peter, apay, sino ti agko lang umay kaniti balay ko, ha? Umayak ag singir iti utang mo. Si ka kriminal. Pinatay mo day di pa pa. Isu apatayin ka mat. Awan ang mok iti magbagam. Kasano ang nakastrek ka diti balay? Pete, umay mo patayin na iti tao. Dahito hindi kong daway mo.
Saan kan ngagparigat? Gaputa basak-basak na ti mansyon. Awan pit amapok kawam. Gaputa trinaydur na kan. Sana po doon ita. Takrot ka talaga. Gaputa uray di takamam. Kat adda paltog mo. Takrot ka! Takrot! Di nakarkaritan, Peter. Kaputa kabalak nga iputok ti paltog ko. Iti banga-bangam. Agpada talaan. No adda paltog mo. Addamat paltog ko. Agin no natalangan! Ibabang ti paltog mo, Peter. Adda pulis. Kasano a? Tinawagan na kami ti inam. Iso'y papusamon ka na kami ti mangipait justisya ka ni papam. Anya? Peter. Pakawanin na. Pakawanin na. Kuma. Peter. Suburon ka na kami si tatalugod. Pakawanan na iho. Ngam siyak tinagipulong ka dagiti pulis. Kay kayat ko na makita kay ti pagbaludaan. Ngam ti madadaal ti masakbayam. Mama. Ipatpatag ka unay, anak ko. Kadyak ipalubos a basta maisag makalatan. Gapu iti gagam mo nga agibales. Madam Linda, natayon ni Sir Lito. Wen nga ron, si Mang. Oray kaskasano. Nasakit mo't kanya tinapasamak. Gaputaas awak pailaang nilito. Oray dakas ti ugali na. Impatag ko lang ta. Ngam saan asigot akas jay nilito. Nagbalin lang akas jay. Gapo iti kinagamrod na. No nakontento la kuma iti kinamaknang na. Adayo kuma anapasamag ti kasjay. Madam Linda. Ala si Mang. Tulungan nak ang mga sikaso. Para iti pan nakaibantay ti bangkay ti asawa. Wen, madam. Mapantayo nga rudan. No dimngag kala ko maitikat niya. Adayo ko maanapagdang mo ti kastoy. Una yun, tinagbanagam lito. Manang Linda, makipagrik na iti napasama. Dispensaram ko ma, no dimtang iti kastoy apasamak ti amin. Basol ti asawa ti kastoy anagbanagan na. Ngam uray no kasta. Nasakit lata kanya ti kastoy anagbanagan na. Di naman la nailintag dagiti adu anagbidotan na. Sakbay apimusay. Nalabit a kastoy tinaikari ang mapasamak. Dispensarum ti anak ko. Gaputan na panunot na ti agibales. Diyak mapabasol ti anak mo. Marga. Gapo, tama na tinapukaw. Kan maysa, naglablabos ni Lito nga asawa. Sapay na kumata ag sardangan da ito. Gaputa pimusay mo ni Manong Lito. Talaga nga agsardangan, Marga. Katsapay la kuma. Tamapakawan niyo ti asawa. Lito, panawan ka dito itanam mo. Katsapay la kuma. Tagbalinan ananayas ti amin. Ikarigatak nga urnusan dagiti gulok nga imbatim. Agawid tayon, madam. Makatudto dawn. Ang mga numabasa kayaw katagsakit kayo, pay.
Sige, Simang. Agawitan. Katsapay la ko ma. Tamaisimpak dagiti imbati ti asawak agulo. Madam, saan ada kayo tinagbasol? Iso apatsyag. Maawatan da kayo dagiti tao ang nakabasulan day di serlitaw. Umay kayo kitdeng, madam. Agarbisan. Sige nga, Rod. Agawitan. Simang. Adto'y ti kape manang Linda. Agkape kakabayatan ti panagsarsarita ta. Agyaman hak, Marga, ading ko. Napatagtigagarak. Kat nasayaan mat. Tanadanon ka ita dito balayo. Sa anak namin asimrot itay di opisina. Anya ka dito ibaga manang. Nakasagana ak adungag. Kayat ko nga isubli dagiti ginamgam day dilito nga asawak adaga. Kat karamanen ti rantsoyo. Manang Linda. Kayat ko nga urnusan dagiti gulo. Nga imbati day di asawak. Kat inutak nga ramidan day ta. Naisublik matan ti daduma. Ngam adupay dagiti masapul nga si kasuak. Kat tapno malpasan. Unaekon ti rantsoyo nga isubli. Paikat ko tinabakad nga alad. Nga inyalad idi day dilito. Agyaman ak nukasta manang. Sigurado ang maragsakan ni Peter no maamuan na daytoy. At toy, Pete, iniigan ka iti makan kan basit a groceries. Pasensyakan. Gaputa day talaang mat, tinabalak a ginatang. Agyamanak, manang Simang. Kaputa sarsarong karan naklata. Nga uray madiiti timpakpakitakan ka. Ala, di mon panunutan day ta. Agsingsing put kakit di dito, itapno makarwar ka adagos. Uy, manang Simang. Ikarik day ta. Agsingsing putak dito'y pagbaludan. Peter, anak ko. Si kakading agpaiso day ta. Un, mama. Siyak da ito'y. Nakarwara kon. Peter, Barok. Nabayag apanawan ti kaadam iti pagbaludan. Un, Auntie Linda. Naikaro kon tinaramidak abasol. Agyaman ak ta nakarwar kan, iho. Mama. Bayat ti kaadak iti pagbaludan. Nakaamirisak. Asan gayam ama iparbang ti inaramid ko. Nagdakkel abasol ti panang paltog ko iti day di ang kalito. Peter. Kanayon nak ngagkidkid daw iti pamakawan iti Diyos. Mama, Auntie Linda. Dakal ti panagbabawig. Binaybay aklat ako ma, anay paayan iti hostisya. Ti pan nakatahinday di papa. Inkabil mo nga minti hustisya ka dagiti imam, iho. Iso na ibalod ka. Dakal ti panagbabawi, mama. Auntie Linda, pakawanan da kumamat. Amin tayo kat agbasol. Ala, mga barwanan tayo amin. Mangrugi tayo. Kas naurnos kan naragsak asa nga pamilya. Kat naragsak gaputan nakarwar kan, iho. Kat saan na kumaakagura? Pasat ka ti pamilyami, Auntie Linda. Saan kayo akagura? Gaputa saan kayo mat nagbalin adakas kada kami. Agyaman ak nga ron no kasta, iho.
Katsapay la kuma. Tadumtang tumat ti panawan. Ama pakawan mo, dahi di angkel mo. Naamiris ko dagita nanti. Napakawan ko ni angkal. Katsapay la kuma. Tanapakawan nakmat dahi di angkal. Kaya't ko nga agrambak tayo, Peter, iho. Kat maawis amin akalugaran tayo. Agrambak tayo, gaputan na urnos matlaangan ti amin. Sige, mama. Agrambak tayo nga rod. Kaano ti kayat yung panagrambak tayo? Iti kabiitan na panahon. Ibagatamat kadaan ti Malinda. Sigurado akayat damat ti agrambak, gaputan na urnosan ti amin. Sigurado day ta, mama. Kat imbitaran tamat damar. Isudan to ti kang runaan na sa ngaili tayo. Dayjay agayam ko, ti saan anang talikod kanyak idinabalodak. Wen iho, o sige nga rod, isaganaan tayo ti angayon tayo aparambak. Un mama, special dayjay. Isu amasapol nga isaganaan tayo iti husto. Naimbag nga oras mo, manang simang. Kumusta kan? Abda ka din ni Madam Linda. Ha? Pit? Sika ka din dayta? No kasta, nakarwar ka ni pagbaludan? Uwan manang. Mayak. Gaputa umayak ko magpakpakaasikin ni Madam Linda. Awan ngamin amok a pagbirukan. Sigurado, awan mayat ang mangawat kanyak. Gaputa may saak nga ex-convict. Kasta ka de? Sige nga rod. Sumrek ka, tani Madam Linda ti kasaritam. Ngamamok, awatan na kadayjay, gaputan na singpet a tao ni Madam Linda. Sapay la kumaama nang. Sige nga rod. Inkayabanan ang tapno makapagsarita kami. Agyamanak unay kada kayo, madam. Agyamanak, gaputa inawat dak ngagtrabaho kada kayo. Ikari, jakton subyan tisigod adakas nga aramid ko. Rumbeng laeng akasta ti aramidem, Pit. Mamimpinsan kumahan nga agbaliw kan agnakam ka. Uwan, madam. Jak kayatan tagsubli jay pagbaludan. Gaputa narigat tibiyag ijay. Sige, katsapay la kuma, taagtultuloy ti panagbaliw mo. Ricardo, ada kami ka ni Peter nga anak ta. Amo ka naragsak kan iti ayan mo ita. Gaputan na karuaran ni Peter iti pagbaludan. Pakawanan nak, papa. No pinanggap ko iti agibalas. Nga magyaman ak iti Diyos. Gaputan na pintas lata ti nagbanagak. Nagbalin lata na ranyag ti masakbayak. Amok aday to iti arapapyo para kanyak. Kat ikarit nga agtultuloy ti panagbalin ko anasayaat. Makalwa kada kayong agi na. Ngam hosto tinakuna ni Auntie Marga. Naragsakan ni Don Ricardo. Gaputan na ornos matlaangan ti biyagyo ita. Un gayam. Katrumbang asangwan tayo matan ti baro abiyag. Nga uray awanan ni papa. Agyaman na kada kayo amin, nga imay nakipagrambak kada kami. Agyaman kami unay iti apo. Gapo kadagiti agtultuloy a parabor na kada kami. Kat alaak matanday to agundaway. Nga agyaman kadagiti amin at trabahador, asan apimanaw kan nagbalin na napudno kada kami. Sige, itultuloy tayo ti agraragsak. Gapo taado dagiti makan nga insagana mi, para kada kayo. Nagado dagiti timmabuno, Marga. Madlaw nga ado dagiti kagayimyo. Wen manang, kaduan kadakwada kat dagiti natultulungan day di asawa. Nagbalindan a pagayam para kada kami. Talaga nga awan makaabak iti nasaya at atao. Wen manang, umay kakitin ta intamot manganen. Rambakan tayo ti kinasaya at ti apo kada tayo amin. Wen Marga,
O sige, umay ka nga rudan. Sa bagay, mariknakmeten tibisin ko. Peter, nagsublin ti sigod aranchuyo. Kaslaawan na pasamak. Gapo iti kinapintas namanan. Una rod gayam. Ket naragsaka gapu iti dayta. Patsyak anaragsakan ti amam. Gaputan na annayasan ti amin. Naornos matlaangan ti biyag mo. Un gayam. Ket agyamanak iti Dios. Gapu ta di na impanubos. Anamin pinsan anapirdi ti biyag ko. Gapu iti daydi a pasamak. Talaga anaimbag ti apo gayam. Umay ka. Kayat ko asorsoran ti ranchoyo ita. Tanapintas manan ti buya na. Makapabang artirik na. Iso nga agpag na pagnata. Sige, Mar. Agpasyar ka ditoy. Aging ga iti kay kayat mo.